bola la con motor. Ya. Haya uzoshisa camera wena. Tuske. Ya, uzoshisa camera. Ngikhona Vandag. Kuzoba keren dah. Ya. Matali kering afiki. Dek. Badlala na which one amathishi awakaconflict Aw.
utodla bombholo first game. I think the problem child don't talk about. But this why sound, man. Eish. Sithi ungabe uyiqala vele le sound ingekho nje. Khona la eduze kwami la. 100. Marathon connect another. All right, ngwenya. Obuna malike. C'est para tuske. Mr. Vivi. Hayi. Siyavukela. Thina ngisize information kwamathanda. Basinugwa satona. Into efanayo nomantani. Hayi sothi kusakuvela uqondana ngazi nami kanjani. Wahlangana naye la. Jilani ekseni. Ayikho le. Vele kwahlangana. Marathon ibholo. Hayi namhlanje ngithi awuthi ngizovela ngapha kungaze kuphele. Yeah. Ngingavelanga. Yabuya mazawo nizo. Hey sizwa bethi besingekho. Yabuya. Abuya sekubheka. Kodwa kufana badlale kangcono namhlanje ayikho. Siya recorda ke la. Usuya commentator njalo. Yena mina bafana, yena mina bafana. Peixe da camusa vandaag gebonakala kudala.
I got to have a man. It's a red tape, very easy. I'm a finalist. And that's not going to show a bunch of good news. Some of the Russian of Majalang. Akunachezi la. That's the corner. This year. Well, I should just Malcora one day to see. Hayi nokuthe witches tournament siqalile. The problem. I'm going to put the mood. I'm going to the pièce. Facile les giants. Chipula beka lapha emva kwepala. Khona lento leyo ukuthi kontakhi bathi angeke ube loyal bathi Pomloy. Excel. Evethuncenge phela la. Ana to situ somahlula bo a choose.
Plus labo bamnana wabathanda nezinto shome basetshwaleni zona. Money in. Capitek.
Two. Macheto. Zamage kumnachasta noma izileta. 1v1. Yileso sikhathi-ke zonyaka abanye bajila ngalamagolide zikubingelele-ke wena mthandi webhola mangabe usanda nakufika noma ngabe usanda nakungena 1 the Red Devils iqanda laphana-ke zone 3 goal number 2 for the Red Devils bathola-ke i-penalty laphana-ke igoli-ke lesibili olibonayo. Sisakunika-ke la iMosadladla Easter Games 2025 ukuze-ke izinto zihambe kahle njengenjwayelo. Uma ngabe usanda-ke nakufika ungena-ke la abafana be-Red Devils badansisa laphana-ke isefo bisho ukuthi-ke amagoli-ke esemabili laphana-ke Red Devils iqanda amaperete isithombe-ke sokuqala somdlalo first half. Utokozo uvelile-ke la vivi mangabe mntakababa usanda nakufika nganye ukhifoti laphana-ke eyikhuthuza kuzosetshenzwa la amadoda-ke aphakamise nomoya ngendlela eyisimanga phakamise nomoya ngendlela eyisimanga abanga laphana-ke u-70 phakathi laphana-ke ebhokisini ngase-ke kudansa isefo 2-1 score. It's game on. Shete goli-ke laphana-ke lokuqala-ke lamaperete bashintsha-ke izinto laphana-ke ebhodini kusho ukuthi-ke kuzodlalwa-ke la kulo mdlalo ngendlela eyisimanga ngendlela-ke abafunana ngakhona amagoli-ke esizowabona lapho azoke abe maningi ngoba-ke sesibone nje amagoli amathathu. Ungakhohlwa the first semi-final up next Jomane Ezdapepe bazoke babhekane laphana-ke neqembu amazayoni kaDisco second semi-final bese-ke Cutting Razor kuzamarazo ngo-3 final wena-ke mthandi webhola
kanye ukhifuthi-ke sondela uyabona-ke lo mdlalo so-ke sibone amadoda aphakamisa umoya ngendlela eyisimanga ngoba isemifinali iyafana nokuthi usufikile ufaka nje unyawo lodwa useyintweni ukhumbule-ke la vivi akuna-third prize akuna-fourth prize mntakababa amadoda abangalapha-ke u-70,000 wena mntakababa second prize 25,000 la vivi kusho ukuthi kusazodlalwa la beka phansi lapha-ke abafana be-Red Devils baqinga lapha-ke manje okuyena ujunior kodwa-ke bezothola ama-Barrett Michael Scoop Donald nabo ama-Barrett belincenga basazama-ke ukuhlanganisa ubokuyizolo-ke bebethelo-ke ngiyibokolo-ke vivi zama-ke ekude lapha-ke Niger kodwa-ke lasathola Dorda Ntokozo Mlotshwa hanye uDorda-ke manje lamukela kamnandi uyabona ukuthi ngempela-ke la bayafunana amadoda ngendlela eyisimanga phakamisa kamnandi lapha-ke Dorda ufuna uShenko uyalidla lapha-ke Johnson Troja uthula-ke lapha-ke ugandaganda into zabelungu phakamisa lento ugandaganda libuya lapha-ke emuva noKaijo elibeka phansi-ke manje uKaijo libuya lapha-ke noDibuda elibeka phansi-ke uDibuda ubona lapha-ke Pule Shevchenko enze njani-ke Pule elibeka phakathi-ke nenkundla iso-3 ama-Barrett ziyalincenga-ke zama ukuluthunga bazama-ke ukulincenga lapha-ke ama-Barrett uthi-ke uvivi badlala ngathi bashoda kodwa-ke mntababa uyabona ukuthi eswini ilapho khona impe ekhona lapha-ke vivi njalo studio la ngendlela abadlala ngayo yabona ukuthi-ke bengathithi-ke lapha-ke phakathi nenkundla khona la khona abashoda khona ngicabanga ukuthi bashintshe-ke abadlali la abacithi-ke ababili-ke lapha-ke bobathathu abadlali abasha lapha-ke kuzone 3 abafana-ke esibula izolo okusho ukuthi-ke lapha-ke bazozama ukuthi balungise mhlawumbe izinto ey'thizeni kodwa-ke la i-Red Devil ivele yathi nje awuthi baqindezele la ekuseni-ke bangakavuki-ke bathi-ke ngesithole-ke amagoli amabili-ke kube lapha-ke u-2 base bebuya futhi-ke bakhona lapha-ke igoli lodwa la izone 3 kusho ukuthi-ke vivi babonisa ukuba nomuzi wokushesha ngendlela-ke eyisimanga uyabona ngempela lo mdlalo ubaluleke ngendlela eyisimanga kuphume-ke ngisho noma amajoyi imbala bathi-ke le nto emnandi uma ngabe uyihlangabeza vivi uphumile noBrachili wase kufika amathebula amakhulu TK Snapper uhamba-ke nge-discicast-ke lapha-ke vivi bakuthathela wona-ke lo mdlalo usungaqala usubscribe lapha-ke wena vivi uzoyithola yonke le midlalo ku-YouTube mntakababa yebo njengoba ubona lapha-ke ukhona la discicast khona futhi la TK Snap bakhona lapha-ke bathebula iy'thombe ezinhle futhi baphela lapha kuveti nakhona-ke ithanda ukuthi-ke igcwale lapha-ke iveti kwasiza ukuthi abantu bayiseka lapha-ke le ndebe musadlala Easter Games hamba lapha-ke nizama kuhle namhlanje-ke yona-ke la sport siya lapha-ke kula sefanele sisho dayi khona okusho ukuthi la umdlalo wokuqala kuzoba lapha-ke second semi-finali bese-ke sigijimisa lapha-ke yona lapha-ke i-final okusho wena la uyibeka indawo lapha-ke efinalini bese kuza la iqembu-ke lawa lapha-ke amazoni badlala lapha-ke nenjumane leyo mdlalo baba eyi ziyafunana vivi ziyakhala mntakababa abanye-ke bathi ibaluleke kakhulu lapha-ke isemifinali ngani ngobani yona-ke evula indlela zakho beka phansi lapha-ke manje set piece yama-Barrett lidlano loshuka mzizi ebholeni Troja Zibu Balotelli mangesuka ujukujuku sala-ke lapha-ke lidlano loshuka mzizi umeke noZibu Balotelli ake sibone nganye uKhifuthi-ke eqeda ukubala uyafutha enjalo uKhifuthi ushaya nespray sikanokusho sibone-ke bazaligoba lapha-ke ibhola labo ama-Barrett Musadladla Easter Games 2025 with Zamokuhle Funeral Directors sibone-ke lihlonolo Professor Lishonolo phakamisa lapha-ke Lishonolo sebenza lapha-ke noZinti Torta wasebenza uTorta lapha-ke pipi just ngama-ithizi mntakababa umzizi lastitsho besebalile ukuthi leli ngilibeka phakathi kwasho ukuthi lapha kunompempe lapha ku-goalkeeper wavuka nje injebo wathi namhlanje-ke
ngizomsebenzi ngithewukele wathatha walibeka lapha ngaphezu kwebhalo ukhombisa kona ukuthi ke la kukhona kwemisela lapha ngicishe bonke lapha ngabafana ke ba lapha ngeRed Devil usebenze umsebenzi omuhle lapha kunozinti nokuzethemba nje kina lapha ngesiza yabantu uNtokozo lapha kuphakamile futhi ke lapha enkundleni abanye bayibuza ukuthi ngempela soyivala kuphi phansi khona lapha emuhlongo efife lapho sobe sikhona sitha khona istokfela namhlanje wena mthaka baba injalo baba ila siyakhona uzokhumbula ke ukuthi ke masuka la kodwa ke mama ubheka lapha ke Tito uyaphuma le yansizwa bathi ke uShefshego ukhumbula ukuthi ke uyena lapha kwenzela penalty wathinta nogolkeeper ke lapha ku microscope ngakho nje umbona phumela ngaphandle bafaka lapha ku Messi yiloko shinto lokuqala ke lapha kusebenza ukuqala olenziwa lapha ke iyona futhi la iRed Devil uzothi ke liyaphoqeka ke nalolu shintsho ke mthaka baba kodwa ke libhola labo lizobuya lapha ke namaPirates zathatha lapha ke izone 3 phosa kamnandi lapha ke Zibu Palotelo uyajika ke manje lapha ke Zibu ebeka phansi bona lapha ke manje uDibuda uyathatha Dibuda bona lapha ke Kaijo ethatha lapha ke Kaijo ebeka phansi bona Tukutuku eqindezela kamnandi ke lapha ke Tukutuku nawo amaPirates abashayi bempama phakamisa kamnandi thola lapha ke Red Devils uyalisa phula Shevchenko enze njani ke nangu umhlazi phakathi eboxini amwelonge enze njani lisa madoda Benjamin wasesondele Jozakini uyasondela lapha ke manje uthi wekaijo papalam uyayilalisa wekaijo uthi nawe baba wezibo uthi abantu abazekimi manje kuzovela ikhipha amakhadi uthi mangabe nilaliswe madoda ngizovele nginibhale mina uthi ke ngizovele nginibhale mina koreke nali ke ibhola labo bezobuya lapha ke uthi unopepe musuku ungidayivela ngikubhekile uthi uyangidayivela ngikubhekile vivi Tito ngicabanga ukuthi ke la unompembe seduze ke wathi hayi khona lapha ke eNiger engathi ke uzama ukungithenga wavele wathi ke ngcono nginikeza isikhathi eleni kuphuza nje ukuthi ungasaphindi uyenze lapha ke lento ukade ke uyenzile kodwa ke bekathi ngqongqoza la lapha ke amaPirates Tito balifuna ibhola lapha ke lesibili lokulinganisa kuso futhi isombe lapha ke sesibili nokungenzeka ukuthi ke mabalithola iconfidence ingabuya lapha ke bafana ke base 3 beka phansi lapha ke Kamuelo lapha ke manje enze njani umfana waseFosforus kodwa bamshiya phansi lapha ke Shewela insizwa uthini ke nopepe ke manje Khuza bethwe madoda ke belapha ke Red Devils 2 abafana beRed Devils 1 amaPirates sobe ke sokuqala Musa Dada Easter Games 2025 wenzaba ukuthi Federal Target bathi sondela sikilshore ulayituze bathi uhleleleni lapho khona mthaka baba uma ngabe uyangena ungena ke la namhlanje bathi seyiqopha lezozo namhlanje ilanga ngamakolite ayophuma amakolite namasiliva vivi phakathi eboxini nalithuba kodwa laseyibhola labo ukusombe bheke namaPirates uyothi aphuma amakolite abagqoke lapha ke manje yona ke imusa Dada Easter Games 2025 ingakho ngizwa ngitshela ngithi wena mthandi webhola hlala lapho hleli khona ngamnyime lapha ekhona kodwa ke sozama ukufika kuwe beka phansi lapha ke lihlono loshuka mzizi nawo amaPirates nayi izone 3 shintsho kwenza ke bathola lapha ke sibusiso gift inkosi money in money out ukepiteke beka phansi bona lapha ke Dibuda elithatha lapha ke Dibuda yakhuphuka lapha ke amaPirates bayasazi isikwelete beka lapha ke nakuzibo ebethepile lapha ke uzibo kodwa ke lithola lihlono loshuka mzizi ethengena uthi sopepe lapha ke sephize uthi ke akube labo lapha ke manje abafana bamaPirates yakokota izone 3 yakokota izone 3 ithi izone 3 again fuleni ngingene umathotha ayakokota amaPirates bayakokota bashayi bempama ingabe bayovula yini na Ongolo Kante bevivi Tito indlela la abenza ngayo lapha ke amaPirates siyathusa uyabona lapha ke phakathi eboxini ke kuvela lapha kuzibo wajika Tito wathi kabona ngibulale kwasho ukuthi ke lapha kuma defender atosi kakhulu ke naye alivimba le yaphola bedala ke lapha ke free kick futhi esendaweni engozi futhi ke lapha kumzizi nowashayo ke lapha kuma free kick Tito lapha ngomabheka nje lapha ke silihla ngothendo senqele ke ubhekise ngale futhi bafuna Red Devil okudinga ukuthi ke babe solid ke lapha kakhulukazi ku defense Tito yona referee Red Devil lapha kuma defender sabo nje befuna baswitch on makunjalo baba hayi izobazothola lapha ke igoli ke lapha ke izone 3
Sibone ke lapha ke lishono loshuka mzize phakamisa kamnandi thole lapha ke torta ayibambeliyeka torta futhi kureke nali phulela torta isombe sokuqala somdlalo emusa dladla Easter Games 2025 bakunika lapha ke u70,000 engakho ngitshela ngithi namhlanje seyivala lezozo lapha bathathe khona kwantu omkabathele babeka phakathi nenkundla Thokozo Memela kureke uthini sopepe uthike wena mthoko uyabanda navigator uthi uzama ukubacinga umthoko kureke ibhola labo akekwe nabashayi bempama amaperete esountry elandele emuva bakuphakamise nomoya kureke vivi yazise ke mthoko baba ukuthi ke makuyilapha ke semifinal amadoda ayephakamise umoya endlela isimanga ayibonisa ukuthi ayayifuna le ndebe ukhumbule emthando webhola izizwa zibanga u70,000 wena vivi beka phansi lapha ke amolanga uthola lihlono loshuka mzize elithatha lapha ke mzize uyajika ebeka phansi ebona lapha ke Niger uAmwelange nangu Amolange ke manje vimba lapha ke mkhichimi khona kike laseke lima ikhona kiki lapha ke phola lizophakanyiswa amaperete Amwelange uzaliphakamisa lapha ke Amwelange ogene ke uNiger a true one score. Up next Amazayoni versus Njomane Escapepe phakamisa kamnandi lapha ke Niger ngamakhanda ngolokhanti isiqila thola uNtokozo Memela uyapitha lapha ke mthoko ethola thola nemekethu ubona lapha ke Gift Inkosi ogena money in money out usibusiso ephakamisa lapha ke uGift kodwa ke ebefuna lapha ke uTisetso laseke liyaphuma lapha ke ibhola lamaperete uTonotweba noSopepe akube ikamelisha le Red Devils uphakeme lapha ke uMaplondi lapha ke kuZone3 uphakeme uNico lapha ke manje lapha ke ku-Red Devils impilena engasoze yaphela noma ngabe kunini impile amadoda abanga u70,000 ukhumbule angabe amagama umebizwa ingabe lakho likhona yini na phakamisa kamnandi lapha ngiphola labo baninga lapha ke la ushekole ke uthini uSompempe Shenko uthi ke niyamphosha akebe lapha ke notisetho tukutuku amaperete money in money out yake niyaphuma ekepiteke elibeka phakathi nekudla ke manje ukepiteke bona ulimuda nawo amaperete na izone3 yalincenga libalivimba lithola umshini senzo ebona umthoko uyashisa umthoko yabantu ubona kanda insimbi zabelungu ukanda the drifting uyajika ukanda uyababuka ubona the navigator umthoko yabantu umthoko uyashisa the navigator ubona isiqila sebenza ngolokande ubona the navigator umthoko uyabanda umthoko uyashisa ebeka phansi ubona Kamwelo yangena lapha the Red Devils laselibalite iphola labo uyangena uThokozo Memela the navigator umthoko uyabanda uyabona abasekuseni kanje wevivi uyinkinga lwambana umthoko izinto zasekuseni vele uyabana umthoko ukupha amandla ekseni uyaphilisa enjalo ungakhohlwa musadladla Easter Games 2025 namhlanje seyikopa lezozo ilanga lamakolite nangamasiliva baphakamisa kamnandi bafuna lapha ke usenzo uyalichitha usenzo mota umfana ke walapha ke ephumula eliphakamisa ngekhanda uthini uNodweba uthi ke akeliphoswa amaperete ulibuda nganya ulibuda ke abafana bangale Pharima babhekane nabafana basezonke izizwe ezihlangene base liyaphakanyiswa ke manje thola usane lembuyiza elisa lapha ke phambili ubona uKamwelo umbano wangale Mayilula phansi khona eFosloras yaphusha kamnandi uKamwelo uneke izandla uthi ake nivele nginibone ukhumbule 28 kuvela ukanda kodwa babavimba amaperete ibuya lapha ke noNiger umbano wangale ekugcineni komhlaba emakhakhula eliphusha kamnandi uNiger ake sibone enzenjani na uNiger enzenjani uNiger uAmwelange ubona uZibu Palotela ikanda sikhonda kodwa lithola lapha umbano waseNorthwest elibeka phakathi nekudla ke manje kuthola ukanda uNtoza belungu uyajika lapha ukanda uthake nginivele ngibone kodwa lase lithola amaperete babeka phansi ke manje izone3 libona lihlono loshuka mzizi elincenga ke manje umzizi ubona nangu umhlaziyi thula nemekethi professor enzenjani uthulane bamvimba labantu professor uthi uNondweba ke libuye lapha ke nelihlono loshuka mzizi futhi enzenjani umzizi uyalithatha ke manje lapha namzizi ubona kule shape power play the ball too long and too strong manje wayisha kahle noNdweba uyabona amadoda uphakeme noqhamalaza lapha kumaperete utakusiza ukula kancane ngono yofela khona empini utakusiza ukula kancane
A true one is score. A true. The Red Devils. The underdogs of Musa Dada Easter Games 2025. Waluk mafigek sen la bafana. Once again, it's also Funi Maligom Kabateli. But this morning, Gom Kabateli is a night to the corner. Lapabata corner. One day. Masangani Zumpagati Lambada the fourth edition. The community say we thank you very much. But by Bongela. Lapabata corner one day. But Paramisa Ramnadi Majala Panacholo di Buddha. And the Pato Tiseto. Well, she tell about Tiseto. The total of Endogensin Ganembeza. La Mexala Conim Fiso. El Pinezala Coach. Who was Chicho Yaguzo. La Mexala Conim Fiso Pella. Who won a nature man. Now I'm a parent. 1, 2, Balsanganisa. Now is zone 3. You saw the Shugam says. 1, 2, 3, zone 3. Babana Base Parima. But Mega Balsanganisa. Babona Pana Udi Buddha. El Tata Majala Manudi Buddha. El Mega Pansige Majip. Babona Panege Majip Ula Panege Upule. Ulishonola. Zamuku Uchino no Dweba. Benny Bona Itugla Kegel Pagame. The Pagame too. It's all about to want it more. Ubaning a Penang eating a colo. 2-1 is go. A true the Red Devils. Wamba Pamilu Ninko. Wamba no talk jump police. But him jail is all. Pamilos Musiso. Pamilo Otra Balaza. Papambetani. Inga beng and Bella Sophie, I didn't go Shadino. Samangazi. Go to up next. Umak Pelala. Vivi. Up next, Tim Tagababa. Baeza la Bafana Beala Pana Icho Man. Escape. But why shall I? Why shall we swing? Half time. 2-1 is go. Musa Dada Easter Games 2025 with Zamogu Directors.